Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. भारत अमेरिका व्यापारिक समझौता रद्द करो। किसानों को दिल्ली ना जाने देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा की सैनी सरकार मुर्दाबाद। किसानों को दिल्ली की राजधानी में जाकर प्रदर्शन न करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Dak spangut kinongram kilami na Punjab bandit sa Delhi. Panishim banta ka jinge khi kepala tip kum ka kisan maha panchayat pan persya ka jinge sai sekolar hapling ke India ba United States haka kam khai pateng. Henry kini kinongram gila sahabat no hagi pulet ka Haryana Hasambhu ka kat bandrung sa Haryana. Ki pulet lakir lupa di kinar pan khang lenti kinongram. Kinongrap kila keno bagi pulit ke Haryana kiwan kiernar hapo uput usam jang ke Punjab hendi ka sarkar Punjab pat kasnap jarjar ka jinge khi maha panchayat kade ke jinge khi ke belayeng hakasur desh bachao morcha kade ke jinge khi belapan bank de kinongrap na Punjab Haryana bat Himachal Pradesh kinongrap kila bitar ya ka jinge soi saskular hapeng ke India ke US klaim dia selok ya kinongrap.
ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਟ ਤੋਂ ਮੁਰੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ दोनों साइड से कवरेज हो जाएगी बस दिख रही है देख सामने मैंने थोड़े जूम करके बस और जूम हो सकता है वो रहने देंगे सेफ्टी का ध्यान रखना ठीक है शॉर्ट्स में करने सेफ्टी का ध्यान रखना उस हिसाब से चलना कहने का जरूरत पड़ेगा तो मैं और भी नॉर्मल वैसे 4 बजे तक का ही है जितना आपने बताया छतरी पकड़ लिया खत्म हो गई बारिश बंद कर दे इसको ओ यार ओ सॉरी आराम से तो मेरे को साथ ही रखो अभी अपने कनवीर कनवीर भाई थोड़ा देर साथ आ जा चला जियो जिन्होंने कोई योगदान नहीं पाया ना इन्होंने कुछ पाया जब रोड में चले जब धक्का नहीं पाया आज राज कर रहे हैं भाई जवाब देने तो मना साढ़े लोगों को शर्म नहीं आती हाँ जी की कहने है पर क्यों क्यों कर रहे हैं क्यों ऑर्डर क्यों आया थानू किस चीज का ऑर्डर है अपने को ऑर्डर भी दिल्ली में वो नहीं करने देना है प्रदर्शन नहीं करने देना प्रदर्शन भी नहीं करना हमने तो मीटिंग करनी है क्या अलग कंट्री है जो हम जा रहे हैं अब अलग कंट्री से आए अच्छा लग रहा है लोग परेशान होंगे एक मिनट ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਾੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ और पंजाब पुलिस नूं भी बेनती आ कि कोई भी प्रेस वाले आउंदे उन्हां नूं रोकिया नहीं जाना चाहिए उन्हां नूं रोकना चाहिए दूसरा भी इत्थे जो साडी टीम ने सोचा एक तो दिल्ली दे अंदर भी हुण पाबंदी आ
ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 144 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਦੂਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਜਾਂ 30 ਆ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਡਾ Hey, up! Ruko! Schwaba finchet da kajo shikajo ko umpiang balapin don kam. Up schwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi, pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang, kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala, ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko, ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kaneka umpnyang shaka biodiesel tinamar kata limbaka ruko kakot kakya par kamaryang rukan umktasho. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.